ekesho ngore kina jangu dina na jangu niyo video yo kubanza kukorwa Western Uganda kwa kani yanje ngo ikagwa mu 2022 mu 2011 no ejeji 2008 niko ya 2008 ekashora 2008 then kamaro mwaka ari kugikora kurasa umwaka kumwe ekesho audio ne 2016 then irukwe 2016 mu 2016 then irukwa bati natanga manisha shura wa kamera kinakize chweka yatanga kunkwata mpora nchita imitwaro nkebiri akwata nchifune akwata so referee video ekamera imyaka ebiri mu studio ekamera imyaka video yonke ekamera imyaka ebiri okay umwaka gumwe kujikwata then ku editinga na nakushashura aho kugira ngo ibintu biweje uri akageza wariyoha ubwo musigaze akibumba into ebi akarya high street aho bakumweto bo hayanye biro bwire n'uburingo bashijamo ubwire bwagiye so kwiya hereze na manize ni ndebaho echabaze kunyambakura kakushoza video abandi cyo batine ngani nkora habare bakweta strikers ekarugaho awabyamaka so nkamba nyine ba DJ ndiyo ndikureba video numwe ndukwetenga unanyenda ke kwereba baiza n'umuntu mwakanyiba banotera audio ko nubuzanda mu munankane mu audio najya munyuko nakiteko mu computer n'iki kaba kityo nagaruka wa producer bujya ntera mu ko nubuzana buti kumenta kumanya ngo audio neyebwe yinire like tunamushengo no wanotera video hatera audio ubu kuba uburinka ngawe vuze zekesho nagakingo babunteremo kugira ngo karatere eje obureba TV video bagakofuteremo nawe zekeshongoro cyawe video ntakagishikireho ntakagize nesente zayo nkanya nani impraying cyeshongoro cyanjye haze ho buri yonkani manya wanotere cyanjye ujya mutinka butisizemo nikiza kuba kitine kiriho cyone mwenanye mbuza DJ kakuba natera za video zarga yakatera audio yana akoreseza praise zo kutera video ino buntu bugumana obukubana butabura nubara bukubana n'ubugende no baraba wena n'ubuhinda no kuhindura taho bworo kwenda atnanye nkazo wa junior naje ntoka buntera mu cyeshongoro cyanjye ushakanye nko mutwaro kandi guremera junior nawe akakwiba mazi junior crane niwe ya producer producer njya kari ya Miss so Miss niwe yakoze rero cyeshongoro konka junior crane nawe namjanti ya in studio namjanti nyoto kantera mu bukwana bugira buti nubuzana anta kumpita nyereka ati mfutere mbuha kumbe kuna kireyo nashanga ngo kumpita no babweberiremo audio yaza kurugamo ne so nurankanye ne cyetengo cya video konga bintu nibikira kuba umwe wori mu field eyogire mu busiyaye bakira kutera n'abantu bakutanga businesses wori mu business yo takucenga je wiro winji nibakira honda bate so nyenda kubuza ho tubeless like video yo na wano ijuka kujikwata no kujishoza kuona kwa ekakumara nka budget ya zinga uwiro wankwatire akaje mitwari 15 kawa bari expensive deno wa editingire mitwari 10 kandi ugaruka kutam transport genda konke mitwari 10 bagamba neremera kucira miliyoni ya true abukwe sentezo bashija sente zikanze remera 2006 sentezo wazgarraje nyuma ni sente ziremere munonga uko takoza kuza mu studio mitwari 15 abukwanka audio bakagikori 10 then vision ekane teri 10 ati etane kandi mayo kuzo vision konka aroki ngo ndakubuzaho tutakagira vision ariye video noreba bwirobwe abikuza kufuna mu kibuku to video yawe mu kiku yabazo mu video nkeji yakahina beshongozi bamureba mu cyane kindi already nabeshongozi bo benyine bakaba bareba nkabayaye cyayigitamo mu ishogwe aho tukureba mu video niwe wayishongorira nkadina ukamufunota nyowe nkahandike cyeshongoro cyanjye just cha love ntakamanyira n'ubwo umukino yambugana dena akora video akari neighbor wanje azarukunda ibintu cy'akaraba abantu bakunda kwebyura abara kujwara je za rigging zitakizire konka ru kujwara muno kuramba kweto kusamara naro kwetega mwira kana arebekaje konkankizire hemyaka njya no bwana ntantu tutambara hariya tutambara ngabokuza mbazire wareba ngo nabwo kankizire konka nuwe yabyaraho nuwe nabe nimpikirira manyata nabajya ngo ibintu byangwi oyinabo kwabura unusha ngo yine munywani wawe ikintu akitwire mugonga bayide nuko utinda munywani wawe nangwa yine gitana raro kumanya na studio yigizire iki so wati nyowe nkanye furu mugezi wa kwetegerera utinda no kubasa kwabura
onkati na music yegesha heyoro wenda futanga kweshongora no shanga benzina rumyano mumbuzo studio no manyo hoine studio ya mani konkabira ati no 20 basa no kubuza kandi aba babe baruho batugambire bacaze bakabaruho okano ikanka cazi bakabaruho okano bahika bakabari mirimo nonga bati bakabari mirimo nonga nabo ncho wagarukira ukabatanga gukora video kashitingi manya ninje kakuryo kwegomba kwanyu kandi nyetenga kuraka kwereba TV so kuwakoze video ejo tuba abo kuba kukoze ikintu kisi cyabe kitaruho manyandi kuwakoze video nabo tubakorona ero kwa video ecyari senara kano kujiyayo nkaba ninkora Blue Eyes kiri yaruguri ya Vision ndi nkapura attendant njira nza kureba ngo umusya shoguze cyeshongo okushoguze cyeshongo rejo video yeyo umungu gutaranda nyo nintekateka na wabuza na kuba bahuriye umuyayi kanenda kubatanga gukora ki video konka wambuza nkatukata isa musyoka mbuza gamba mazima cyeshongo cyo gutandika kukikora nabajya mutureta ubujurizi nyumbwini okunatangiye ninkora video na wareba ubwo mwereka kukabaho ryari ndimo benkora process porampora so ubona nkabatanga kuzakamera mu western ngira ati Richard nawe ya leta so ikintu ningamba ngo nyina atandikire ikintu cyo gukora video mu western kuko bakaba kumanja no mugashogwa yo tinga kimanya konkaba kabahitingire ibintu za hit zabo zirya higuru konkaba tine video so kamera zibakana bazeze nkeze kutera ibishane konka batakumanga ngo wasa ku recording a video mana warebe cyo nakozere niwe nkeyiza uwankwatire video nyonka buza kanijana kamera zona nzikwata wakana kwata ibishano mu mbabaga David ni umutawuno mumanya munonga banakora nko mahurira turo mbishani kumbuza twine kamera naka kamera kake nako kakatagurwa bukarakake takwata video ya Sony tinikajikwata ninjira bare bachate bakamera zo mu studio zamani unkanyoshe dingo cyane nkanyinda nyirebeho mujanti kamera atene ya man munonga niyero umushata jinta ho mitwari 15 atno kumuntambuza itwaza manyi nashashura reno ku editing hagiye twabyo byo editing ati kubimanya ati no kuza Kampala hati nje mbuza nti ebishane byembaga no editing rankaye hati ndiganta ya iruriya so na video imasabye ngagiye korora nyonka mugambira nti okushari ico ukashari iki no ukikorota wakayi no umanyi bukore byembaga ukataka koraga video so hati namugambe kuturakore ndukwepanga pangiraho kugira ngo agite kishane wacenga wena hariki yakubaroho nakimanyi kutwagikoze video kampi ko mwazo naza kwinuka nge nashitama tutanka kuturagira mutandika mu gikora so njabare ecyabacheririze bakambenda kuzo ombehanga umunonga kandi biye bitakubasa ya gemfunira dina turamugumeho umunonga twine ncunga nyinji zwine kutitebeza nyina kamwe tutakarjera nshuga ya dina ukora pool attendant uri umuntu mu life yawe kwasho hizo hiti ebintu byahinduka mu bitako no kitambura musite zwabe no tamburamo ninga ukafuna hegari yawe watandika kutambura ngo munene egari nkabanjini mbakimanya egari rero mushawe yamani kandi kanyitona nabahango because nkatandika ndukwikora za show because hakatara ngwe bara byinji bikanyire bikora nkahate baro kukura muzareta beshongozi mazagira ki ubwiro bw'akanyasi nuko kekine karyoki kanum byafete ndarisebwe mbya karyoki aho kwenkagenda bakiza kora karyoki zabo tubulesi yingire tembe cyoma superstar then nagumanizo mabaga amabaga teganurura natanka gukora show zanje egare keriho ba nkanyi na musigazi mu talent president na Said Byandara kansara ndizo bakamba mweta isoba kanaye tariha nakora group na gita Rada artist Amadara Rada artist so nchira nakora show namanya mutubara tinka bireje wamani nteranka chazi tumuntu akusha kuremeraho mujyanti chazi kanyine yuke cyetano obwewe imbere yize sentence zanga kuzaho mutwara ncheranga amanyana babasubutija bwanje ati nyebembeza nkachazi ikintu namani kwekizamo twakuri kubara umwe manya ati kana barumu ngari yecho kagaruka nkambara zinatamu strategy yo kwepromote kwepromote ngagaye bebereraho ya